Christo Mingli Leshim Daila Kaya Thank Christian Fellowship Kolkata we members psychorally Eagle Shishim Kurwi New Year Salam Milushitlaye Achihina Sunday Committee and Saire Itum Adam Hitaklag and country Mamandlaye Hita the Pakam Datam Ilisam Sakjabang Chunkani Shidlaye Singum Hili Tum Psychor New Year some kind Sida Migchivu, Shimgrukchivu, Singum Hiva Katada Zatva, Rekla, Kla E Katada Mangaku Shikla, the Machuk Sergi, Singum Sadler, the Sangai. Itum Lee, Twig High Singum Kani, Shashin Sector, Manglarin Lilla, Pusarin Lilla, Wardam Rinlilla, Lunchin Rinlilla, Kuchunga, Shashin Sage. Psychorum Juglaga, Kala Iwi Wangla, personally challenges Kuchunga face Kasasam Hange. Kala Kolkatali Kragji he Iwang Tada Mangatungai Lagla, Kala Pekar Rid Lakhai, decision Tada Jod Lakhai Akan Sai Iwang, Kala Ishishim Kuribang, Ari Faisada Clay situation you are lungli. Jivang in a wrestle Sadakle, in a Maduk the clay, the Iwiningli, Machuklaga wrestle Salaga, Rivaling Hand the clay, Kala Rivali Po the clay, Tibam Aka that we share Sangai Ring Torhi. Deuteronomy chapter 1, verses 6 and 8 G Pagdadam Tranli, Hida the Sampangli. The Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring people in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, along the coast, to the land of Canaanites and to Lebanon, as far as the great river of Euphrates. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your father, to Abraham, Isaac, Jacob, and to the descendants after them. In a patient gigi, he ne kala healing soda, Joshua chapter 3, verses 2-3 Jigpadam Thanli. When you see the ark of covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out of your position and follow it. Move out. Break camp and move out. Move out. Zat shoklo pekar kar shoklo. Kaju marambahi. Iwivang in a struggle sadak like Livrana, he bagdai na ili kimti ni clergy share sangai. Zingum ye itum pekar kui zingum sase. Paning walaga kachunga say se kai thai itum mirin. Ordang rin la in a kanta da Lansin rin la Mangla rin la Pasarin la Kachunga nar laga say she laga bandam tranli Livrana itum lik hang je kiglajka ili hang je kiglajka. Move out. Break camp and move out. Iwanga ridlak haya kala taija sasila haya except sasila haya tiba mahang sadle aju ka ina hi bagdadam tranli Deuteronomy li Rivana Israel being like hangji kiglajiga itum the first ari 1 we 6 badam tranli God said to us at Horeb, break in and move out jiji kiwangena khanglajiga why they should move out of Horeb. Zedam Tranli, it's in the Kantam Tranli. Kare points out that Vivrana Kanji Kiglajka, you have stayed long at this mountain. Kiwivangina Shernoping the Horeb Li Sang the Pamau. Kalapam Nayaurudo, the Itum the Parking Adam Tranli. What is Horeb? Horeb he Kajikata Bangla the Kantam Tranli. Moses Najili Kisa the Tanbam Naira, Kala Ishernoping Najili Kisa the Sang the Bamnaira. Kivang sang the Bamagla Jadam Tranli, Hili, Bagdad Tranli, Kanik Tumsada in Young say. Horeb he Kaikan Mount Sinai, itum the Bible League Badan Tranli, Kala scholars in the big high, Amai Kaniji, Akali, Horeb, or Akali Sinai Hoi Dang, Kaikan Hanga, the Horeb in Silai, Akane Dang. This is the place, this is the mount where Moses na Anna Rivrana so kala Rivra awi murbing when a yam to yailaga Rivra Ali encounter Vaksa Pamchini. Exodus chapter 3 we Tilik Padam Tranli
chili thingbam we na mai shok laga Moses na vayang laga rivrali vakya tam thali Moses hilimarang anailo na nang ningdag lebam ji kathara bam ne rivrana Moses ni a khibagla da thai gangsak rivra a khibagla da thai gangsak apam kalab rivrana ali hak makeup mission khami apam ne aji Israel na bing na Horeb lira khang samtan thali Horeb hi kajik ta khapung sali shitale idum na khenga dam thali rivrana we dekam de awi a mashana kasing ram we na talaga Israel na bing we bang rivrana atumli ayin khami Israel na bing we songzali hak makeup gaji targar sa makeup gaji je khigla jika the law itself itum na itum mirin san khenga dam thali chikatha apam chikatha experience li itum ka sang ka pangai chang ina I hui kimi sam ka phang we memory ina ka sang ka ringai ais ina 2000 li ina rivrau hui sang atam ji chang kya khring pha do kya kham tha do kya ka ningjing ri do we stayed we want to live there for a long time kala reshina wuchunga we live in that memory for a long time we don't move out of that itum na pam khaya pam jili idum secure sala ke na pam khai ot pam sam phang khre ya bam ina ring phala ke na iwi office ba khre ya bam ji ina yang fellowship lai khre ya bam ji kisa dam bam ngai ra pam ngai na re ina secure sa da phaning kui rivra akhla da na awi azak ra thai laga iling so ko bam isa mai na ina ki pa ngai ra isa ba ina ki pa ngai ra iwi family na ina ki pa ngai ra physically itum reshin maningla phasarin ne aina hang se jelala mang ta ngai mane Israel now being they stayed too long there. Rivra we do go, you we do name. Rivrana kang. You have stayed long. Ka kivina sang the bamau like them than evening. Yo kisa them bangaira. Atum na zabagi jajingly bagdadam tranly Amorites pingji. Jili bam the clay. Negavely lay the clay pingji. Ka kangji. Kapung kare tara kong makana the beat lay day. Mazat ngaimera. Katung gaji I masangai mra khili pam laga tada he secure sala khaya pam thali kapung hi chang because the Lord himself came down itum chi kthau mirin makring meaning le hili pam laga fellowship ji ring phanai de hiwai mang thi khrar chika hili lum nau da hiwi fellowship ji ring phanau da katai jliwa maring phalu ki sta da iwi phaikar chi thad le ho kwadili ring phanau da chang Kataili vagi jiji iwang kapung katung kaka kong makan gi jiji iwang lak ina later le ka ache ran hang tak le jiga kikla jiga move out break camp and move out ja now we comfort zone nana sang da bam khai ji I mathai nei kikle is the Lord telling you today move out from that idum avawi sang da bam khai ngabasare it could be that in a you talent exercise masal wila tata high kai kasang katata leipam sak high you wordamly I manga ma khuitu ji yang you potential ji exercise masal tata I jilima kan lui ji makhlai meaning ne you oram khang thuli tata ina sak saje nang rak chak tata ji sabam ji makhlai meaning ne kakhni pa kyang adam tranli chapter hili pa kyang adam tranli They have already built an idol for themselves. Kapung jili atumna myomu shem laga pamai de. Jang. They do not move out. Why? Because they have already made an idol for themselves in that mountain. Jang. Idumui miringli, idumui mangla ringli, pasaringli idum na mga mawala lay the clay. You mangla ringli in a mangamba lay like Liji Kiklerje, Kang Adam Tranli, Henang Hau Kang Adam Tranli. We have replaced God with certain things in our lives. No, we idol Ji Kikla Imatamne. You idol Ji Kiklam Tamne, Jang. Ari Ji Hangsok Jibam. Let us introspect. Itum Majukse. Idum Exodus chapter 32 Kabadam Tranli. Only Atumna. Hang kui laga kala Aaron na mi khom kui laga kala lan khom kui laga atum na chili sivawi
idols samlaga athum chili pamai they have replaced God with their idols and they have stayed long there. China kakathuma even baking adam tranli hili baking adam tranli rivran hangdak leji kikla jiga because the promised place is not Horeb. The promised place is not Horeb, but the land of Canaanites to the Lebanon. See, I have given you this land. Verse 7 in the mountains, in the western foothills, in the Negev and along the coast to the land of Canaanites and to Lebanon, as far as the great river of Euphrates. See, I have given you this land. Go and take possessions of the land the Lord swore He would give to your father, to Abraham, Isaac, Jacob, and to their descendants after them. Marakaliva itumwe Rivrana itumli kami calling jena shab khai dada. Otpam ji sambangai ga dada China agatang dada. Horeb ji rasungai ga Rivrawi te kamadai ji jirathe ga ayin jili sambangai ga China Rivranang shitni khai apam ji dada itumna. Chili occupy salaga chili pam khai dada. What is it that God has promised you in your life? Rivrana iling shitmi khai ji Horeb ka Canaan galag jibaji. Itum na chimag thay tam tranli itum Horeb li pam ngai shon naur itum Horeb li pam shon naur. Naling shitmi khai ji ngai sara iling shitmi khai ji ngai sara. Itum na chima thay va thro je kha Rivrana ili ngashit kami Rivrana ili ka ho Rivrana ili chi kami chima thay va thro je kha ina Guwahati li pamngai shon gi thada nana Kolkata li pamngai shon gi thada kala Delhi li pamngai shon thada Iram li pamngai shon gi thada itum pamngai shon longrai kala ina otpam hi sangai shon gi thada katai li mawangai lu gi thada itum mazat ngai mre mangth ngai mre Rivrana khang je khigla je kha the promised place is not Horeb ka anang shit kami Abraham li Isaac li Jacob li kala awin out dun bing shit kami yer sa kami ja Horeb maning la Canaan sasai itum li Rivrana kami salvation jina aktang maning mane ina kamakli Rivrali encounter sa experience ina aktang maning mane Vereshi rin itum we pegar ji jili sang mai karfi. There's a lot more than having that salvation experience. Itum vereshi na ujungka cam sa laga jili Rivrali khuisang kahai jiwi tada memory in a ring laga. Itum we mirinli quite time masalui giji. Church kakamam regular giji. Kala Rivrana salo giji masalui giji. Itum backslide sa khai kujung ka maklay meaning ne kala abam ji bam shum khai maklay meaning ne naling shit mi khai ji nali ko ho abam ji Horeb ka Canaan khlek ji itum machuk rum se kala itum na hi ka ba adam tran li yo ta ta ga move out break camp and move out da hang le rana itum le nga thu lo ji le yo ka ka ta da nga thu ra le mang li itum ki mong ai nam thu gi ji question ne yang hili ka badam tran li itum na chapter 1 we 6 and 8 ba da dam tran li Rivrana ka hang ji katung ka ka chung khlai de yur chat ka chung kham makan wa de kong ji makan de yang sinau ka chung khlai de ka phung ka theng ji li bam laga atum ka sak za ki za ra atum ui khut lai ki le yui shabrala Singum jiran ka zadra laga hila chot lagai na rak sung de ya mi chung ka thiai ra de hili lang da thilu la yu maura I tum yurba I yang malai lim ne yu I pang shap malai lim ne I chodai ki mong ai na ina he na chu shok ki ji do aji hili sagzan na okja bam guim re da zat lai lai ye mang the bai lai lai ye jang physically hang sai ka Otbam chong hang says go Otbam Malay laga Kali Pawara in a Otbam G, for example. Jang Church Magalui laga Tang Hayadam Hilina Rivawi Mutu the Kivana Quisang Ra. Is it practical at all?
pulpit ministry sadak lehi practical sad lela, home visitation sadak lehi relevant sad lela. How do I move on in a ministry? Like kada da damura, jang class makal laga. How do I move out? Practically kasak jung kalaye. Ngasit mi khaja chi ne ji isen of being sha thai laga journey ji journey ka zakra ne atum la jang. Itum li le run us off me ji year sa me le ji rational sa da itum si sangsare. Ka practically itum na hi kya dam tran li yo tha ga ina ka tha dang thu shok ra. There are so many practical problems here. Atum na Amorites bing jili wi la. Atum wi journey ji zat ba vai wi bang shap lai fula jang kala ki pan than ra kala atum khut lai lai fula kasak kaza ki pan ang ran ra jang kachung ka phaning laga khangchi chung ka lai le idum na hi pa ma man laga himang ji lai na tang pa shok khai Joshua chapter 3 we tu pam ba hi le paing se mai except sire move out, break camp and move out. Na tum paikar kar shogulo. Single mili tum may paikar kila ko say. Ka how to move out? Kada da itum shogura, kada da paikar kira jadam tranli. Ili Joshua Ali Rivrana raghang kala isinau bingli kahang tuipam itum pangrum say laga hiwe na itum. Take by lela kala hina itum limit mi lela juat shuda itum la paikar quick faisa say. Chapter 3 Jikpadam Tranli Kare Sada. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out to Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. Jang Jordan Makanang Lagatum Ji Kongpai Jordan we Kongpai Jili camps Rasa Jili Jang. Jili after 3 days of the officers went through the camp giving orders to the people. Hili Rivrana Kyangla, Kala Rivrana, He Hanglo the Kyangla Jaka. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your position and follow it today. Natumna Rivrawi Ninkamiogoji Pangmon shipping na Ngavulaga Kargashok Ji Katayana Natum. Paikar kar shoki gijine jide azizim sho kala ajigum kala itum na ringra kai mi rinli nana ina kata da paikar khit ledo na brivrana kar shok laga nali re laga awi signs and symptoms kala brivrana ang somi le giji khudam chili yang laga na I paikar khit liga mu khit lag jibaji mahan ngai Hili Rirana Kangji Kiglajiga when the Ark of Covenant Ninkami Oko Ji Bangmon Shibing Naga Navulaga Kargashop Katayana Nala Tishu Shop Lows today. Itum Wilung Liver Ninkami Oko Jamalayla Jang Bangmon Shibing Jamalayla Itum Lia how does this relevant to us? Kadam Tranli Itum the Psalm chapter 119 verse 5 Kabadam Tranli Rowdy the Kyanglajiga no we do in a pay with Tomina, Gala is on food corner today. Rowdy doing a Nali Ili Mamati meet lato, Kamasung Kangwine Matain Sak lato, Nana Ili, Rivana Ili Nali Sang Sak Naiji, Rivana with a firm summit lato. Jang Nana in a discernment exercise Sadam Tranli, Rivana with Duijena confirm summit later. That's the sign that we're looking today. That's the sign we should be looking. Idumna Psalm chapter 32 verse 8 Badam Tranli. I will instruct you. Dejang. Idumna Chik Badam Tran Rashid Tiglay Tuena in a he Shepsi Tuena Bashoke. I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you today. Rivrana itumli tam mire, itumli tam stay, none of that gigi shong fuji, Rivra in a jiji mire, in a you legacy, my yantis and mire today, Rivrana Kang. Hili Adam Tranli, Adam we context, Horeb li is an open the bum laga, Pekar car, gigi, Tata Paning laga Kangji Kang Jam. Chili, secure Sada Kapaning, Kala Hili, Jordan Pili Rabam laga, Paningwa laga,
tada inang sa ni si jiba Jordan phai jirang sam laga keep ning mrao kala aju situation na compare sa ni si jiba it is impossible to cross that Jordan chang jadam ni mari khong malai laga athum ladung se Israel ladung se Jordan way na Egypt ladung se jiga athum lamhang kaya kamakana de that is impossible to go back again Kathai ka jam sigafu kathi kasar ka chung ka makanda laga nasan khung adam than li lamhang masanong gi ji ne jam akhure na ra ka ne lamhang Jordan phai ji ra ka ji athum canyon jiwi kiklai je na navigate sara laga ra ka ne athum jili hanung ra da ba manga gata da va ra Jordan na kling khamai le de idum ling shit mi khai ji che da kling khamai da le ka ne na na ina ning dolan sa kala na na ina jihan da le ina na na ringai da le no we vision verana mi da lumashan mi da ni na na lai tam da le ji I doctor sala bro jam I engineer sala bro I athlete ang sala bro I painter ang sala bro da le ji ta da phaning ba ka ka ta bli le da le ta da ji chang ji le ye Kong makan ka khane kha klinga mai dak lei ji Jordan ji it seems so impossible to cross that chikatha adam ji li idu mirin phekar ka shila gaina chola gaina khle adam tan li ran I tum ni hang mi ji ki kla ka kata da phekar khire kla ka see that the Lord is moving out ahead of you we rowing in khami ji na we rowing shit khami ji na ma really kla Kala juya tishu da na phekar mo khoi rkla ki ba je rana hi hang yai le ka khni li jili kahang ji kigla jiga ningkami ogo ji ngavul ga kala pangmon ji bing na kar ko shok je na ngat sulo ji mangai na ma tangai la kha kigla jika atomui manga ma ba thwe lo ji de you are to follow ji de Hili kahang rau na kahang and the Levitical priest carrying it you are to move out from your position and follow it jiko mga ali kazat maning mane hisong wisong yasong ngapang laga hisong thui khai maning mane wiwak thui khai maning mane jili re da zat khai maning mane idu mi rin li chik thak chung galai yang ai da hinaw yak saw rugla jang tada laksa da hanu ngau mred laga ai hi ba ye hong phat jang laga tada changyon gui laga tada raw ma gi ji mai da or meaning ga ai tap nai yang idum tangono patience va lage vivrana sang sak ngai vivrana jang sak ngai songza jili mazalla kala virawi lit jili tumna mashurla idum bana re khai idum meaning phanin bana re dai tum bekar na re khai maklai meaning ne Live rana khang ji ki laga jaka you are to follow you are to follow maram na kigla jaka then you will know which way to go ili pa ta tam tran li verse 4 ji pa tam tran li then you will know which way to go chi tha akha na na ka chi chong ba re kla ji chong fu ji na thai ro kho ji de priva ajgum ya ki mong ai na ili phekar khing sangai do ajgum ye I manga khwa jingum sangai da hang haila sia ba panglai sa da leila ka vi ran hili ba lo jiba jimning la kha idum na ta do wit sa da wi song sang wit sa da ya ba ba ta da makan la ga sa da vi ran khang cha follow ti shulo I wi ning kami oko shok jili kala pamon chi bing na ngavul ga shok jili ti shulo ki wang la jiga ji tha kha na na kali ba re kla ji ji thai ra ji de ki wang la jiga hili ina pa la ga it's so obvious kha ta da mathala gi ji mai tishur ga kali ba re kla ji thai ra la kha hili bi rau di na khang ji ki la jiga since you have never been this way before 2022 zingumi ba itum maring rang laga hiva 2022 dum na ring hai jingum jimning laga jiwi wangai na nana manga khwingai ka songza ji manga wangai ka thishulo number 1 ki wangla jiga
then you will know which way to go. Nana kishong varagla jina thaira ka khniali ki wangla jiga 2022 singum hi na mok thirang. You are now in January, not December li va khai meaning mane. Jiwangai na ring hai mirin 2022 experience masarang ai. Jang. I tam dak lai ne I doctor mang sarang ai. Jiwi wangai na Virawi ti shurloji. Jena kanawali tumna kapa adam thani pada maman laga idum na kata da how to move out the pada maman gijena hili pada man jina ki zangla jiga consecrate the zangde hili verse 5 chili Joshua told to the people, consecrate yourself for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ina songza za ki ji li consecrate ji ka tha da mari le ji to yang ta da thang we first point and the second point ba ja the ngashik de le ji li tissue lo rawi ki klei ji khutam ji li yang lo ji ba ja phap tai but consecrate how dictionary na khang consecrate we ka da make declare as sacred ji de yang laga Webster's li ba kyam tan tran li dedicated to a sacred purpose today. Dedicated to a sacred purpose. Chita hai ka idum na mga khui se jai ka kala kathu ka a sacred purpose. Birawi kapaning kala tek khamate mga ka khui idum sam mangai jai ka we need to dedicate that for that sacred purpose. Idum na hi badam tran li consecrate jiga idum thar khamatheng gi na ta phaning gi la but it's beyond that. Idum na ot ngurut ji wang idum na ot ngurut ji wang ham sang khai gi da jang ka ot ngurut ji ta da lei mamang wi ot ngurut maning la ka sacred ka sa related to God today, religious purpose and related to God today. Jena idum na chita da hamsang ka kala idum na chita da chika da ka itum li virana sami gi ji khigla je adam thran li na hi pak ta adam thran li adam ni na khang it is impossible humanly speaking itum chili Jordan ji makan gi ji sak bai order meaning to mapum ji zara right kan ga bai ta ning chu kai na itum ning chu kai na ba che kan ga bai am ning to right Jiwi wangai na kan kapai maning tu ka there has to be something beyond our capability. Itum na sak sak jili chui khamai pang sak jili tum ham sang ji matar ka raw do chang itum na singum hili inang san ba gan na inang san ba la ka sak kapai akhal ma thai tu ka ina yui pang shabai na ngatang kui ka shap akhal ma thai tu ka ina wordam dam dak lai ji yui hot khanai na yui ku kui mai kha sam bang gi ji wi pang chap ma lai tho kha yui hot bam ji li ina yui sa ka thei ba ka thei na na tang kui chap pang chap ma lai tho kha ministry sa gi ji li yui lan sin na yui li khlai ki ma lai tu da isi ministry li itum no ordam khang dei li lan sin li ba dau da itum mi deu da itum calculation li sa pai gi ji ma lai tho kha it has to be beyond if it is beyond our capability it has to be dedicated. It has to be submitted to the one. Sak shapajili. Kala hili tumna dedicate jikatam dhanli atang khanda da very angarut angasurely jikat kahai gijin da jang itun pag. Consecrate means very angshut angsurely jikat kahai. Itumna jikatawi mirinji ring ka itum mirinli kala na wi mi really take ma teji vibrana sa chi theira chine ma thei ma ko hang dak lei hi Jordan jili ta da theng sa ki ji ga cha ma thei rang we don't know yet jingum yi ka cha ji ta da rai miao gi ga ma thei rang we don't know yet ka tong ali ta da pa sa miao gi ja ma thei ne lai ka tam je class 12 the class 10 li jang hang dak lei ba ba resina bing wi bang ba what is it that is amazing?
Hili Bible tuina kang, for the Lord will do amazing things among you tomorrow if you consecrate. Na tum thar kamatheng, vrewi angran angshut jili chikat khai salo chitha kha akama Rivana na tumwi miktali tek kamatay sas thira jide. Itumi pekarji Rivana itumwe na tek kamatay sas thira jide. Kala itumwi journey ji itumwi ot ngurut bingji Rivana tek kamatay sas thira jinawa. Tek kamatay jadam tranli tada thay ngai ngalang itum. Sada ka Rivawi tuili kang 1 Corinthians chapter 2. What is amazing things? What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Matakak kahay gaji hiva, itum na mig ay na matay rang gaji, itum na kanay na masyarang gaji, itum ning jukli, mamajuk rang gaji. Bevrana wi lake shinaw bingli, bevrali lake shi bingli, yer sakami, matakak kahay gaji jia. Chini jiko ina nana kapning liva Jordan makan khai mang machuk ta lei salabai ka vivrana ngashit mi dak leijia chili tree made le ko idun na pa king dam tan li what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has conceived, the Lord has prepared for those who love Him. Singum ji chikta singum sa phai sa se iwi wang ba ina dang khang thala tada malung ma ping khar Jang Kachung decision kachung quick ngai malung pinglang ina quick ngai thada lei laga mo quick rer ina hi pata maman laga ili tada share sa mi log je na ina wrestle sa da lei tu pam share ka sa nei na tungli hi ina hi share sa ina hi tada exercise sa lei ji pam ning la ka rana ili matui mi phok da lei ya tu pam sa lei sia sa mi lo idum tonga singum yiwa sang nai re idum Horeb li kapam jang sangai re dei singum khani kai re idum tada hi da sei shi kapam ot manga ma kuining ma shop idumui mangla rin li la idum phai ma kar kapai idum sangai re dei singum here we run alum shan bida idum la awi legit hai fai sia sa se rawi tuition idum li confirm sa me no kala idum la hi shong zang thui kai hi shong wi shong ba thui kai ya shong ba thui kai ali re thui kai sa se kha thi shur se kiwang la jaga singum hi idum ring hai idum na zatwa hai singum mang sarang ko singum hi idum wang ka thar ne khana wa sa da idum la idum mi rin very angran angshu tili chikat khai mi rin jili ring phai sa se chida ga idum li la ran awi tak khai ji yer sa mi la rang ji aring thor na tum sai korli share sa ngai ne raw lum chen mi sok mi ji ta sum ser no amen